Naa, apay ngay. Kasta mo tintilang nga itanti manok ka, banang. Na, dara-dara mo tanti ulo ta manok mo. Ay, nakadkadlaw ang nakilaban iti pada na amanok. Ay, wonder. Ang kasano ko maamakilaban. Kat nakabaod mo't iti nakaikulungan na. Ay, kasano ko makaruar. ay. Adalakit din nangirwar iti manok ka. Sana inlaban iti sabali amanaw. Anya? Ay, matiliwak lag no asino. Ay, talagang agsumbat. Napuruan ng samot nga agpaiso ti ulo ti manok lo ang gail. Awanin ti sigo na kinataraki na. Anya pa nagkunam ko raw. Asino takin aramid iti daytaw? Ni tata ba dong ti atapag ang gail? Ha? Taiso ti nakita nga da iti parangan ti balayo iti kalman. Igam na ti manok na hulaw. Anya? Wanang gail. Iso ati nasayaat. Paliiwan nyo na imbag. No iso tinakita. Isulakit di ti akin aramid. Ay loko day jay. Umay na paigayam ipalot ti manok na iti manok ko. Bayat ti kaawan may. Ay, kasi mo ti manok mawanggal. Ay, naskin ang makabalis mo't ati manok ko. Sikati nang ipalot iti manok mo, iti manok ni Kapitan Idi Kalman. Dayta tinararamid mo. Saan? Kwato yan. Pinag-practice ko lang ita. No, sino tinasigsiglat? No, ti manok ni Parinteng, no, ti manok ka. Makitam. Dipod na ti atak ka. Ngam apay ngay, ta saan anak puruan dayta manok mo. Idinto tadyay manok ni Kapitan, grabe ka na ti sugat na. Wen ata tinulungat ti manok ka. Apay itulog ko ayam ito yung maabak ti manok ka. Kanya ngay tinaramid mo. Kastoy, idi makita ko nga abagan ti manok ni Parinteng ti manok ka. Ay tagos atin nilukon at ti manok ni Parinteng. Ay, good morning, manok. Ay, adak manim tapno ikang kaiti bukal ti mais apamigatam. Ay, kunakun kat. Big-bigat. Aday tamanin manok mo akawitan ti ap-aprosam. Ay, inton ko ang pinarti ko day tama no. Uray manok. Pagimunam manin. Ay, saan aday tati kayat ko asawan? Apay pagpupudutam nga rod ngay. Imbes ko mga men nga agdikos angam day takit din manok ti unaem ngas asikaswan. Ket nagdigo sa kaon. Idi napan pa'y abulan. Narigat agkaradigos. Ang mga no agpanatunga. Sang-sangput mo ang naggapo iti barangay hall. Imbes ko man agsukat ka iti badom, apang balay, kan tumulong ka iti trabaho, iti unag kanuar ti balay. Damday tamot ang manok mo ti unaam. Ako nang lansaan ko apakpakanan. Ni ba nagmet? Amok adi mo baybayan. Sak naman ti nakakaam mo dahi ti amanaw. Yung sa balilatan no siyak. Siyak mismo ti mga sikasukan ko na. Ay naimbag pa'y dahi tamanok tanalinis. Ngam si ka nga akin manok kat saan? Ay, una yun. Ibulos mo nga minan. Tapno agaliwaksay iti karuutan. Saan akasta ka na yun mo nga ibabaod? Ay saan na mabalin? Jaket amarugitan ti manok ka. Ang mga numapan iti kapitakan. Kagawad ko nang. Gumatangak man iti siyampaw para kuto ti manok. At dagayang kuto na di manok mau? Ay, ada nga ron. Iso nga igatanga, tapno pag shampoo na, kalpasan ti panagdigos na. Ay, katwala. Ken gumatangak man iti 5 kilo at chicken food. Para iti ipatpatag ko unay at chicken ko. Ay, unay yun dahi ta ipatpatagla unay. Sige, mabiit lang, daykan ka. Kayat ka. Kanayaon, analinis ken healthy ti chicken ka. Nga